Na miete dong wie walok pi yob mogo mo beretie ni kara mafuru kara ngechi enini winyo leb mo ken beretie kenyo luwe mo ken chungo po ber yom twal pi jem mogo mo teme ma gen nyige mone adi kenyo ku ber ka karo ki lok enoni e yamo chi ingeo lok mere win kiri odujo pe win la ko chele kan geme eno timani nin kai rom konyo akere kai nan mod yupe no pe yupa wan we yupe kilo lo we group mane manak group manak ki group mago beru katim campaign ki pat mi yelo piano beru yupa party structure by NRM. Puangil tian lok ayope pian wan gera wan pe wala wati politicians. Wono lo biachara. Wan lo biachara. Kilua walua katemo biachara. Kilua kar maduong katemo biachara enone. Chim da ko no ye pian ni gina no kilua no kar katemo biachara enone. Chimu no lo we marama bija bichel. Uno gi mera en we bija bichel enone ke kan pian ker gi no gin machalo Acholi sub-region party man on giramo cholo pilo we bija bichele chi karma ki chema ne a leading e luweni amiyo betama machalo an awoy an machalo an sherry tamati ni wan wo beru ka tit luwe ma romo mia chel i karmi campaign chi ke lunga bichel ke kan ko mia chele pi beru mabe kir ka kon wabi nogi mama tidi wanywa kien wan mia chel enone po beru luwe kiano beru dancers beru comedian beru MCs ikiana joni gi chwa ko tamyo cho list pa luwe ni kel acho woting list mano dong ti office but one come pa luwe wa chwa ko no chi dongo wa ni ko bi luo dong team uni weng ini an madong no wa miero lok ki dano weng be man fu wa miero representative Ario bolu we kidwa yan bot Acholi sub-region representatives are wabir ka longe ka choke ente kan mo longe ka choke luwe pe ko invitation ba ta ko winyo ni share princess tika mo ni gana pa ga go ngwaj mi bi ko machier kitika cham chena ga cha chena wadon ki chamo pangyo ga chena mo luwe ti yu tika mo ma gen no gitika ko ne niki keligi I don't know. And I don't want to take a long ku wan rumeo wan no waga machana wachamo wakun jomi office foot pigunan wa wang chiane ya kaungi meg gini don wan chamo ti don ando ka armo ma ke wani ke long dan wa don en lo we ni wan they insisted ni pegi twero facilitating dan mi achiel ki wak dan be piara der I endeavor atote milon lo we piara bichel amin piara dek po beru yon ini bi luo apa ma ko ching luwe gi apa mo kene apa chane da luwe biono ni nim away I won't do nani kenyo because luwe gi miero be ni gi ki supporting yen ento eno beru yopa jomo like in ke yubu mo igangi chi wa ina miero share princess won ki Janet Priska go na we ka do wano ti go ni we pitien lo ni jomu kan ni weng dong piani wan luwe wati gangen no bino be mugo no pay to air facilitating wan apago ene kita gine onu time kere pa ma ngato mo mu chama chene pere an malo dugu ter alon won kompa publicity protocol and entertainment manu dong tika tele we wan no weng anti gen lo politician obedo ki ba mon ayenyo jona yenya kama giti yeno pe yobwa yup mano ketika rwata ki jomi bade ki kono so mawa o wa ya kelo luwe abi wa luwe chi inde chake kan piana no dong paro mo gitika wa anda cham chene awa je nyim la dita wa ni konya ilo kilo we ni ka chiane mo tie ma do miyo yedwa komberi ni wachi kanyimge
chiane mo pe walu dir ni be chiane mo pe cha en lo ki poko ali ba pa ki lo we chunyo chwe wa chiane en me lo we po gam ki tayat kan lu kin yang tin ani lo we ti gam ali ba pa ki lo ni chul pe chul ki ti ka poko no pia mara bod lu kin gang ma go be ping chane ba ku ne ani lo we be dum ti kenyo ya mi be dum so da ni ki lo we ni pe lo ngo go ama pe go no pi ni pe chul ki poko gi pi ni an ma chalo la nyaro pa gudu amiyo yedgi wang wa wan Romeo piani fuda waje na kana ni ngat mo ki kan ki chunye ramo awa cha mero luwe maketi na ticket gi mego manager mi Mega FM ulon luwe apara beach be ada ki kan ko attack yes ulon luwe apara beach pa ngeo ko ti rango ma no ti ukere ana no mer ma chimi be pano ki dog mego ano ki dog presenter sika a shirike bien Mega meeting money tie o kuno megwati ana mete wono yopa we pikuji wona par bici akwanye gi mo ki jaba na mini wu pianingo paramongo facilitating dan maduong amero woni ga par bici money ugo na we na mere version sareyo la kubu ki danso okay charo chulo studio wacha wagoyo we pi waramo ko ene amego kado wana par bici kanu po bigoyo pedon kwere wan kita ana na wa ke wunlu biashara kumeno ki kome wa ye biashara ki mego mego ulwa wa ni wachero recording en benetingo mobilizer chido en mi be team mamege ki ker mamege mi mobilizing pi president ne pila dirlo wacha hotimone ande kar madon ana ni ngovalu we mukene ni wenching jo madiru chane away no I'm not going to double deal wak dong joni guti ki ngo ki office pa party structure wan dong watim pa mego ni kedi titiri wana par bicha an ba loko ki dana par bicha wene wan dong wabiro kan watimu watiu ki mego jo chane dong guti ki office mun keda wa moko kede en keda bedo ka wot kede ano chiane pa ngato mo pa gamo ki kamo ki ken pa riemo wota ngaro mo ni aw ento ka an waji iri loka dani ineno guwara wa eniwa ti guwara mo ni mi sako pa ti guwara mo ni mi ngo mi mobilization pala dir lobo mere niang in ma chala dani ka ngaro mo wa eni pe ba eni pia mara ko eni pi luak en pi gero mo dak niang etek kuman ke ken eno mio lutua ana wachu ni lok mere win ki yung dujuju pede ngware win la ko chele ken chu gware mok tama mege an chala kwet pag jeng ka mo ke ken ka lok matie ma meta ni ka ka meru nge pol kar aluko kar wek unu nge ada ka mo chuye enini ka gwak in kitme nyang kede inde nyang en eno donc ana meta ana po in 12 princess me clearing lok ene foi mata hada yes bien ngene te jomo ken mano ko bino gwak chunyi dong to princess ko dong rom riam la wele wore kun gu chung ma tek to no joma no gitiki kore tam en betie cha foi clearing